Hello everyone. I'm glad to see you again. Саламатсыздарбы? Сиздер менен көрүшүп турганыма кубанычтамын. Now, let's repeat our previous lesson. Азыр мурунку сабагыбызды бир сыйра кайталап алсак. Yellow – сары, red – кызыл, blue – көк, white – ак, black – кара, green – жашыл, purple – же болбосо violet деп айтсак болот балдар, сыя, orange – ток сары, brown – күрөң, grey – боз, pink – гүлгүн. Келгиле балдар, кайра бир сыра кайталайлы. Эгерде биздин видео сабактарды көрө албай калсаңыздар, анда ЭлТР Илим Билим каналынын YouTube, Facebook, Instagram, TikTok баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Now, let's start our today's new theme. Today we are going to talk about family. About Peter's family. Бүгүн биз Питердин үй бүлөсү менен таанышканча, өзүбүздүн үй бүлөбүздөгү адамдардын аталыштарын чогуу үйрөнүп кетебиз. Now, let's start. Бул жерде биз көрүп турганыбыздай Peter's family деген тема турат. Темага маани берсеңиздер, Питердин деш үчүн биз сөзсүз түрдө Питер сөзүн жаза алабыз, апостроф белгисин коебуз, андан соң S тамгасын жазабыз. Ошондо бизде Питердин деген сөзүбүз келип чыгат. Эгерде башка адамдын аты болуп калса деле, мисалы, Аннанын үй бүлөсү десек, же болбосо Анаранын үй бүлөсү деген учурда деле Anara's family, Anna's family болуп жазылат. Ал эми менин апамдын вазасы десек, my mother's vase болот. Демек, апостроф жана S бизге дын таандык мүчөсүн берет. Now, let's learn new words about family. Here is Peter's family. Бул жерде Питердин үй бүлөлөрү турат. Эң башында чоң атасы турат. Чоң атаны биз grandfather дейбиз. Кайталайбыз. Grandfather. Чоң энеси grandmother. Grandmother. Атасы father. Father. Апасы mother. Mother. Тагасы, таекеси uncle. Uncle. Тажеңеси же болбосо таэжеси болсо деле англис тилинде aunt. Aunt. Эжеси же карындашы болсо sister. Sister. Агасы brother. Иниси болсо деле brother деп аталат. Cousin. Cousin. Жени. Cousins. Cousins. Жендери. Here is Peter has got 2 little baby cousins. Кичинекей эки бөбөк жендери бар экен. Now, let's play a game. Now I will ask question and show the picture. You should answer for my question. Азыр мен силерге суроону берем, сүрөттү көрсөтөм. Бул Питердин кими? Же болбосо Питердин кандай тууганы экенин айтып өтөсүңөр. First question. Who is Mark? Mark ким? Mark is Peter's grandfather. Yes, it's correct. Great job. Next question. Who is Tim? Who is Tim? Tim is Peter's. Tim Питердин эмнеси? Father. Атасы. Атасы дегенде биз father дейбиз. Okay, great job. Next question. Who is Susan? Who is Susan? Susan ким? Susan is Peter's. Susan Питердин эмнеси? Тажеңеси. Тажеңе деген сөз бул aunt. Susan is Peter's aunt. Susan is Peter's aunt. Next question. Who is Sarah? Who is Sarah? Sarah
Питердин эмнеси болуп, кандай тууганы болот? Sarah is Peter's cousin. Cousin деген жээни болот, азаматтар. Next question. Who are Paul and Pat? Who are Paul and Pat? Paul менен Pat Питердин эмнелери болот? Paul менен Pat ата-энелери болот. Ата-эне дегенде биз parents дейбиз. Ал эми чоң ата, чоң энени биргеликте биз grandparents дейбиз. Now, Paul and Pat are Peter's parents. Peter's parents. Ата-энеси. Great job. Now, who is Mary? Who is Mary? Mary Peterге ким болот? Of course, Mary is Peter's grandmother. Mary is Peter's grandmother. Now, it's time to work on some task. Match the words with the pictures. Азыр биз сөздөр менен сүрөттөрдү дал келтиребиз. Биринчи сүрөттү карайбыз. Who is she? She is a sister. Now, who is he? He is Peter's cousin. He is Peter's cousin. Next picture. Who is he? He is Peter's uncle. He is Peter's uncles. Okay, great job. Today we have learned about family members and about Peter's family members. Эми биз бүгүн үй бүлө мүчөлөрүнүн аталыштарын билип алдык, айрыкча Питердин үй бүлөсүнүн мисалында. Эми келгиле бир сыйра кайталап алайлы. Демек, чоң ата, чоң энени биргеликте эмне дейбиз? Grandparents. Чоң атаны grandfather, чоң эне grandmother, ата father, апа mother, ата эне чогуу биргеликте parents болот. Андан кийинки aunt, тайже, же болбосо тажеңе. Uncle, тайеке. Brother, ага. Sister, эже. Cousins, жээндери. Эгерде биздин видео сабактарыбызды кайталап көрүүнү кааласаңыздар, анда ЭлТР Илим Билим каналынын Instagram, Facebook, TikTok жана YouTube каналдарынан көрсөңүздөр болот. Ал эми биз бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эгерде үй бүлө мүчөлөрүн жаттап калган болсоңуздар, азаматсыздар. Great job. Thank you very much. Goodbye.